Kajing puli na ka gospel Lukas, kalanong ka ba ar paway kadakot ka ba kat ar hadu kat kendai. Ha kata kapor, ujisu ulaong hala kisenran. Kin kem ya pi bat kin le beng le kho ya pi. Bat kin IT ya pi ha ki sinakop bat ki patong. Bat an sa patom ya pi ha kaman kis em bat ki lat na kabenta ka kerteng jonga. Kani kande ka kabu na kabenta jong pi ban yang sakhi. Namar kata, torai hala ki do nun, banam kuslai lupa kumno ban juba. Naba, ngan sa ay hapi, ya kajing penaktin bat kajing start, ya kiba anom don uno na kinongsyun jampi, uban la ban ya ay reng ni ban penyap niya. Yan sa ay tino ya pi, wat da kikimi kikpa, bat kihemen para, kikor kijaj bat kilok kijor, bat ya ki kato ka nengut na pi, kin penyap. Pen sasya isi habaro na kabenta ka kerteng jonga. Henry, wat uwe unyu kli jongpi om du e. Da kajing ya sya jongpi, pen sayo yala kajing em. Kaktin jong play.